अहानबदा मरुइबा पाउ पिजरी मियोइबगी फंगफम थोकबा हक कया खुंगाउनदुना बीजेपी लेंगांगना निंखा तंबगी असेंबा महौ फंगहनबा ngamdre हाइना कांग्रेस मराल सिख्रे हौखिबा अगस्त 9 दगी थीबा खंगदना लेरखिबा नन मणिपुरी अमगी असिबा हक्चांग इम्फाल तुरेलदा ताउथरपदगी लखत्रे म्यांमार की कालेमियो जेल दा फादोक ओइदुना लेरुरबा इंडिया मचा तरा जेल की मतम लोइदुना म्यांमार न सिनरखरे अमदी मणिपुर की मफम कयादा हर घर तिरंगा की थौरम मचु अहम की फिराल मियाम दा येंथोक्तुना लेप्तना चथनरी खुमजरी दयापति सेंजमना हौसिक निमिदांग वायरमगी पोनी टीवी न्यूज अपडेट पिजरी स्टेट असिदा थोकपा तोंगान तोंगान थौदोक वाथोक कयागी खुदकी ओइबा ई पाव फोंफम ओइरिबा सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म फेसबुक अमदी व्हाट्सएप सिंगी ग्रुप ता लेंगा की एम्प्लॉई अमते यावबा यारै हाइना मणिपुर लेंगा नंगारांग थोकिबा ऑर्डर अदु कॉन्स्टिट्यूशन ना पीरिबा मियोई अमगी फोंफम थोकबा हकसिंग खोंगाउनबगी थवोंग अमनी हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेगाचंद्रना फोंदोक्रे वाफम असे इंडिया ना निंखा तमलकपा चै हुफुतरा मंगा सुबगा मरी लेनना एमपीसीसी ना सिंधुना ngarangdagi haukiba आजादी का गौरव जत्रागी मनुंग चना ngase कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के हियांगलम मोबगाई लमखाई कैथेलदगे कक्चिंग फाउबा चटखिबा खोंगचट अमदा फोंदोखिबनी CLP लीडर ओ इबोबी MLA के रंजीत MLA ओ सूर्यकुमार अमदी MLA चेस लोकेश्वर अमदी कांग्रेस पार्टी की लुचिंगबा अमदी वाकर कया यावना चटखिबा खोंगचट अदुदा MPCC की प्रेसिडेंट के मेगाचंद्रना मखा तारदुना लेबाक असिना निंगतमलकपा चही हुफुतरा मंगा सुरकपगी मियाम असिना मपुंग फाना हराव तयामना फोंदोकदबा अदो सेंटर अमदी स्टेट अस पालिबा बीजेपी की लेंगाक असना ngamandre मरु ओइना पेट्रोल अमदी गैस यावना मिचम मियामगी नोंगमदा चंगबा पोटलम कयागी ममल अतिया पक्ना वांखिबा GST की मिंगदा पोटलम खुदिंगी ममल हेलकपा नहा कया थबक फंगदबा यावना इशू कया असिना मरम ओइरगा मियाम असे निंग तंबगी असेंग महौ अदो फंगबा ngamandre लोइना स्टेट अस पालिबा लेंगाक असिनासु लेंगाक अस कनागुंबा अमतना फत्ते हाइना हाइबा यारोय हाइबगी मतागुमना तोंगान तोंगान बा खोंगथांग कया लखलकले मरु ओइना स्टेट असगी इंटेलेक्चुअल पर्सन सिंग अमदी मियाम बुलमजिंगदबा ओजा कयाबु मचिन मेनबगी ऑर्डर कया लेप्तना थोलकली मसिगी मनुंग चना ngarang मक्तसु लेंगांगना थोकिबा ऑर्डर असिनासु कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा मियोय अमगे फंडामेंटल राइट कया फंगबा ngamhandre हाइना मरा सिखे लोइना ngarang MPCC ना सिंधुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मोइरांगदगी ओइनाम फाउबा चटखिबा आजादी का गौरव जत्रादा निंगथौखोंग योरकपदा पुलिस ना थेटखिबगी थवोंग अदुबुसु MPCC ना अकनबा मोंगना कंटेम तवी हाइना महांगना मखा ताना फोंदोखे ngasi gi rally aduda India na ning tamba fangnaba honabada Congress party na lawkhiba thodang kaya bu ningsingbagi kholaw amadi BJP gi lengang na potchegi mamal wanghanduna miyam bu wahan ba amasung lenga ki ka henba thawong singi mayok tasu kholaw kaya lawkhe Press and the media sing amadi individual sing praja sing da magi right to speech ngang bagi hak pi daba sarkar gi karmachari sing su WhatsApp group ta yaw ba yaroi haijalakpa magi freedom of expression thingjalakpa sina sing wa sarkar gi thawong se masi yamna phajadaba amani loinana azadi ki gaurav jatra haiba sidi bharat ki tiranga bharat ki firan waiduna chauphokchabagi khongchat chatpada apanba ngarang su khara pibirakpado aikhoi nungai हौखिबा अगस्त 9 की नुंगथिल पुंग अनिरोम तारकपदगी थीबा खंगदना लेरखिबा नन मणिपुरी अमा ngase इम्फाल तुरेलगी सिंगजमई मपादा सिना फंगले लेखिद्रबा नन मणिपुरी अदुदी साहिल बाल्मीकि चही 13 सुरे अपोक्पा पपु बाल्मीकि अमदी अपोक्पी मुनिया बाल्मीकि कवी मध्य प्रदेश के इंदौर दगिनी हौजिकना महाबली कबुई खुंदा बरादा लैबनी हाइदे महाक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की लेबर अमनी महाक असी अगस्त 9 दगी थीबा खंगदना मांखिबदगी इमुंग मनुंगी मियोइसिंगना अगस्त की तांग मापल नुंगथिल पुंग अहुम तारकपदा पोरमपाट पुलिस स्टेशन दा FIR अमा चनखे पुलिस ना ngasi numit yung bapung taraga nitoy rom tarakpada imong manunggi miyoisingda pau pibaga loinana asi bahakchang adu porampat police station gi miyoising laklaga lakot kre haide Myanmar authority na Indian National Tara Lokchau Bridge manakta sinarakre
थौरम असे म्यांमार की कालिमियो जेल दा तोंगान तोंगान बा केस दा फादोक ओइदुना लेरबा इंडिया मचा तरा जेल की मतम लोइदुना म्यांमार की इमिग्रेशन अथॉरिटीज ना इंडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज दा सिनारकपगी लीगल की ओइबा अचंबा थौरम अमा इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप ब्रिज लोकचाउ ब्रिज मनाक्त लेरिबा म्यांमार अथॉरिटी के इमिग्रेशन ऑफिस दा लेबाक अनी की महुत सिलदुना म्यांमार साइट की इमिग्रेशन ऑफिसर तमु C2 क्वाओ and Indian side tagi senior immigration officer ICP More YK Anand Singh anina khuriak pinaduna miyoi tara adu khusinakre ngasi Myanmar authority na sinarakiba makhoi tara adugi manungda Technopol district tagi nupi ahum aduga nupa taret aduna Technopol district tagi ani Mizoram dagi ani Assam dagi ama Urkhul dagi ama amadi Chandil dagi amani Indian National Tara adu khusinaraklaba matung integrated check post ICP More da COVID test tawraba matung More police station da amok immigration officer na khusinarakhre tungda makoi sing adu check and verification tawraba matung makoi gi mari mata relative sing da More police station gi OC anana haunabi matung ina khusinakre ngasi gi thauram aduda district immigration officer Tamu Township Segang region and immigration officer Tamu C2 Kau DC Tamu Town and Indian side tagi DC Technopol Manumching YK Anand Singh senior immigration officer ICP More amasung Lane Customs Station and IB International Police ke matang da office kaya na sarugya ke ngasi BJP Thongju Mandal na sinduna Thongju Kendra gi polling booth tarada Har Ghar Tiranga campaign ga mari lainana machu ahum gi firal Thongju Kendra gi MLA Thongam Bishwaji ne genthokre campaign asi lakadoriba Independence Day ga mari lainana yumthong khudingda machu ahum gi firal thetuna apunbagi saktang ngaknabani haide thauram aduda Thongju Kendra gi MLA Thongam Bishwaji amadi BJP gi karyakata singna susaruk yakhi haide हर घर तिरंगा जत्रा की सरुक अमा ओइना बीजेपी कोंथौजम मंडल न सिंदुना मचु अहुम की फिराल पाइदुना बाइक रैली अमा कोंथौजम की अकोइबदा लैबा मफम सिंथुंगना चटख्रे खोंजत अदु कोंथौजम एसी की एमएलए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर सु ओइरिबा डॉक्टर सापम रंजन की युमदगी लमथाखे थौरम असिगा मरी लेना सापम रंजन हाई भारत न निंखा तमलकप चही 64 मपुंग फारकपगे भारत पुंबदा पांथोकलिबा हर घर तिरंगा की सरुक अमा ओइना कोंथौजम एसी की मफम खुदिंगदा मचु अहुम की फिराल पाइहंदुना अमत ओइबा लेबाक निंबगी वाखल उन्नबगी दमक ngasi gi thauram asi pangthokpani haina phungdokhe ngasi gi sa pingdom puding flag on the sea duga amuka nai ngisi jari flag siam section na foreign halapa ka budam thambana to jaga isagi namna maru oiba oda na ni hadina amuga flag si sai sai yum do the tbr flag ka tai bari dele ni indom puding ko sigi manipur kutara india ki jaga umdam apani ko sigi hargan tiranga roga pangto ko dori se tang मैं नाइजर तो नसी तां तारा मात्रे लेरे तां तारा लिखोई तारा उंदोई तारा मरी तारा मारो जतो प्रोग्राम ले जुन ले तां तारा मरी जो मो ऑडिबल सीएम जगह शिफ्ट तो रुसा लगा माइना प्रोग्राम शिफ्ट दो संस्माइ तो नसी के नो जो पे पाइ प्रोबो का जो हम लांग द पे करीन सेक्शन ना होगा फ्लेक्सी हम मरु हुआ कोई यागी फ्लैग से हम सेक्शन ना कोई पायरगा भारत की इंद्राग मंगा सुबह दिन तक बगी कोई सेलिब्रेशंस का कोई यौन नसी है क्लास 10 अमदी 11 के एग्जाम दा माइ पालखरबा महाइरी सिंह औपगी थौरम अमा खोंगामपाट हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांथोखरे ngasi gi thauram aduda lamsang एसी की एमएलए एस राजेन खुलेम मेमतोंबी प्रिंसिपल खोंगामपाट हायर सेकेंडरी स्कूल लाइश्रम बॉबी उप अध्यक्ष इम्फाल वेस्ट येंखोम मुहिंद्रो प्रधान अमदी आरके सदानंद वार्ड मेंबर दा मयाई तांबल लौदुना सरुयाखे एमएलए राजेन फोंदोखिबदा ngasi नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अनौब सिस्टम असी लेंगा की स्कूल सिंगदा माई पांगना चथरे हाइना फोंदोखे महांगना मखा ताना हाइखिबदा ngasi लेंगा की स्कूल सिंगना पास तौबगी चांग वांगलकलिबा असी स्कूल की ओसा सिंगना निंगथीजना महाइरोई सिंगबु मचानी खना होनबिबदगिनी हाइखे नहा सिंगना निसा चादुना मतम मांगहंदुना लेबगी महोद इसा इसाना अंगम तौशिंदुना माई पांगना हिंगसे हाइखे भारत
ꯍꯟꯗꯛꯅ 75 years ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯖꯥꯗꯤ ꯀꯥ ꯑꯃꯔꯤꯠ ꯃꯍꯣꯠꯁꯕꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯌꯤꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯌꯤꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯅꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯐꯦꯂꯤꯁꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯠꯊꯖꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11 ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔꯠꯁꯀꯤ ꯇꯣꯄꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ मोटिवेशन पीनबीदमक्ता फंक्शन पांथोकनबा सेम साजरी अखोई हजिक तौजरिबा पेंटिंग कॉम्पिटिशन को आजादी का अमृत महोत्सव की थीम सिदा पांथोइबा हर घर तिरंगा से पांथोकजरिबा असि क्लास 1 to 8 अदो अखोई सिदा सेक्शन अनि थोन खाइदोक सै 1 to 5 अमने देन 6 7 8 की टीम थौरम अदुगा लोइना स्कूल असिदसु इंडिया ना निंखा तमलकपा चै हुफुतरा मंगा सुरकपगी थौरम ओइना आजादी का अमृत महोत्सव का मरी लाइनना हर घर तिरंगा की थीम दा ड्राइंग कंपटीशन अमसु पांगथोखि कंपटीशन असे कैटेगरी अनि थोना खाइदोक्तुना क्लास 1 to 5 अमदी क्लास 6 to 8 के महाइरोइ सिंगना सरुक याखे थौरम असेगी सरुक अमा ओइना प्रिंसिपल खुलेम मेमतोमबिना हाई ngasi pangthokliba competition asi journal education gi makhada pangthokpani amadi asigumlaba competition kaya asina mahairoi singda hen haithoi singthoiba hengat hanaba amadi pungning thawatnabagi damak pangthokpani haina phongdokhi managing committee with principal winna teaching staff unna matam sana lethi ki parikha da exam da government school singna exam pass to wi amadi position holder amadi Arts second division the young san ni the rule of the Pongapana Yamna Tipa Satakra Yamna minimum number the Satakra Parikata Asta past division the all the state. Since the Siki the school managing committee Amadi school Siki principal Amadi staff singer रेस पीबा ना हापीबा गलोइना छात्रदा उंदला कदो छात्रदे हमना सिगुंबा कोई मांगदा मनिखा पास तौरको बेसिक प्राइज पीकी एआरसी मयाम मांगदा ऐसी प्राइज लौदबा यादे हाइबि वखनदा मथंदा अमुहेना पास तौरना Laibak asna ningkha tamlakpa chei humfutara manga surakpaga loinana mapangal kanba laibak ama oina lainanaba jatigi firal puduna BJP thambal sanglendagi motor thauba miyoi chahum henbana moirangda laiba INA complex ta thunglabada BJP thanga mandal na taramna okre thanga kendra gi MLA T Robindro na luchingduna miyamdubu taramna oglaba tungda ningtam ihauda luching puren oikhiba netaji gi mitamda hailei katuna ikai khumnaba utkhe हर घर तिरंगा की सरुक अमा ओइना सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF लंफेल पाते लैबा 143 बटालियन नंगसे कॉमनवेल्थ गेम्स ता गोल लवरखबी साइखो मीराबाई चनुबो ओकपगी थौरम अमा बटालियन असिगी हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा SI संदीप दत्ता IGP मणिपुर नागालैंड सेक्टर ना हाई इंडिया ना निंखा तमलकपा चै हुफुतरा मंगा सुरकपगी पांगथोकलिबा हर घर तिरंगा की थौरम CRPF ना सुपाक सना पांगथोकली मसीगे सरुक अमा ओइना ओलंपिक गेम्स दा सिल्वर मेडल लौरखिबी हंदक पांगथोखिबा कॉमनवेल्थ गेम्स दा सनागी मेडल लौरक्तुना इंडिया गे माइपुरखिबी लमदम असिगी चनुरा मीराबाई चनुबु तरामना ओपगी थौरम अमा पांगथोकपनि हाइखे थौरम अदुगा मरी लैनना ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट साइखोम मीराबाई ना हाई सानारोई सिंगनसु मचु अहुंगी फिराल असि अमुक्तंगदि वांगना थांगतके हाइना खली इंटरनेशनल की थाकता सानाबा मतमदा अखोइगी सक्तम फिराल असिना ताकलिबनी मरम असिना युमथोंग खुदिंग इंडिया की फिराल थेलसी हाइरदुना चथरिबा मिशन हर घर तिरंगा असि मियामनसु सरुक यामिनसि हाइना फुंगदोखे As a part of 75 years of independence and decided by the Government of India, the Har Ghar Tiranga program, CRPF is also organizing this program in a very large scale. And today I am also honored that as a part of this program, our gold medalist of Commonwealth and the silver medalist of the Olympic Games is with us, and she is also being associated in this program. She had a very busy schedule. I am talking about Mirabai Chanu, and she is with us, and she, in spite of her busy schedule, she could spare her valuable time with us,
and we are grateful that she came here. Jiribam District asa Azadi ka Amrit Mahotsav ka mari leinana tongan ba thoram sing Jiri College na pangtugtuna lakli. Thoram asiga mari leinana Jiribam Forest Division ka khusam naraga lamlen khunda mass replantation u chara thabagi thoram amasu pangtokhe. Lamlen khun asi Directorate of University and Higher Education Government of Manipur na Jiri College ki oina piba Mall Hill amani. Masina maram oiraga Mall Hill asida mass plantation su tawkhe. Mass plantation ki thoram asda Jiri College ki principal, faculties amasung non-teaching staff amadi satra satri singa loinana lamlen khungi khunja sing forest department ki official singna sarugya khe. Makha tarakpada har ghar tiranga gi makhada college asigi principal na luchingduna kadam talagi khunja singda jati gi machu ahum gi firal singsu yantokhe. Matangasta ten break amalawina se. Break ki matungda mayam mutaram na okchari makataba pau pizari. Amuko gi President Fairoijam Nando Luwang na luchingba miyoi taraga ni thuigi kangbu amana hozai amadi lankagi maitai amadi maitai pangal gi khul singda koina chatuna mafam aduda khundaba Manipuri singa unaduna wari sanakre. Ngasi amuko gi kangbu dubu Govindapur gi khunda singna Seram Pisak Macha gi yumda taram na okhe. Bisnupur Samas Kalyan Samiti gi Thaumi Singh yauna khunja singna Dr. Prem Babu gi yumdasu okhe. Amuko na ising ichaw na maram oiduna awaban ng laba mafam dugi yung marida ngamjaba mating pangke. Amuko gi kangbu aduna moina pathar amadi Jugijan Rasbari Chatke United Manipuri Association Hozai amadi poirei layman nupi lufna amuko gi kangbu bu khongchat aduda mating pangke. Pangthokadawriba Independence Day thauramga mari lainana ngasi ayuk pung mari makhaidagi taruk fauba Thobal Police amadi Thobal Commando na Women Police ka loinana SP Thobal Jogesendra Hobizam gi meeting makhada Additional SP Operation Wangkhomba Okramcha na luchingduna Khangabok New Bazaar da thiba humbagi thabak chathakre. Mafam aduda leiba yum humfurom changduna nupa ani amadi nupi humfutara manga verify tawkhe. Lakliba August Taraga Humdoigi Ayuk Pung Taraga Mathui Taba Matamda JN Dance Academy Auditorium Hall da Athoba Singda Kachaba Thauram Ama Tongan ba Korirol gi Luftare na Sinduna Pangtholagani Haidi Thauram Asiga Mari Lainana Ahan Batangka ki Oina Laikhidraba Athoba Singi Mafamda Laishu Katpa Amasong Lairik Amafongani Ani Shuba Tangkakta Manipur gi tongan ba aibi singi Athoba Singda Saithaba Laibak Ningba Saiding Saidinabagi Thauram Amazu Pangtokani Haina Thaushil Lup Taret na Thadorokpa Cherol Amada Haidi Food Safety and Standard Authority of India gi lamjing makhada Food Safety Administration Kakching District na sinduna humfutara mga suba Azatika Amrit Mahotsav amasong Walkathon and Eat Rights Mela ngasi Kakching District Headquarter da pangthokre. Eat right, eat healthy and eat sustainable haiba theme da pangthokiba thauram ado Kakching Kaithel da leiba Irabot Paktagi miyam gi oiba Walkathon ama Kakching gi ADM Adhari Mahiyona lamthaduna Kakching Mayai Lekai da leiba Multipurpose Community Hall fauba chatuna mapung oiba Eat Rights Mela adugi thauram sing pangthokhe. Thauram aduda Kakching District Administration gi ADM Adhari Mahiyona athoiba mithung DLAC on Safe Food and Healthy Diet Kakching gi Vice Chairman su oiriba CMO Kakching Dr. T.H. Rajena Thauram Mapu Loinana Jet Yo Kakching Y Achoba Amadi Senior Citizen Forum Kakching President su oiriba former Minister and Nimaina Akhanaba Mithung Sing oina sarugyakhe. Kakching District ke manungda leiba tongan ba lamsingda puthokpa chindak singi stall kaya hangduna pangthokiba ngasigi Eat Right Melagi thauram aduda entertainment program oina sumang lilagi lilaroi singna Eat Right Melagi pauzil piba short play utpai yauna
yoga demonstration mahiroi singi lai yekpa changdamnaba amade body builder sona chingba makhal mathal kayagi thauram sing utuna miyamgi pukning chingsinke Oinam Hill Village dagi BDF oiramba W Abraham na matam sangna leina amana naduna lakpadagi ngasi lekhidabada Senapati BDF Welfare Association na lupa lising yangkai mahaki loina bida Senapati gi SP Kartik Maladi gi luching makhada sinakre Senapati District ki BDF Welfare Association ki President Stephen Moduna mahaki imung manungi awabada su sarug yabaga loina na lekhidrabagi thawaina mapugi mafamda santi oina leirasanu haina phungdokhe Ngarang numidang wairam ikalgi khangminasi aikhoi campaign gi ahanba mifam afaba kunai amagidamak aikhoi gi thodang haiba hiram sida khana nainaba mifam ama kurai ahongai da leiba ima kunthong hanbigda ikalgi pautakloi ima ADD mala lekai asigi maira paibi gi president ima mangi loksal gi president mutum churamani na mayai tangbal loduna pangthokhe Thauram aduda ikalgi secretary W Luang Leimana tungi afaba mating leba kunai ama oina bagidamak naha oiriba sing amadi mama oibi sing na lawgadaba thodanggi matang na wafom kaya phongdokhe Loksalgi president mutum churamani ex councillor Naurem Memchasu wangangkhe Special Commando Unit Khawaishoi ki kangbu amana ngarang numidang wairam pung taruk khare helakpa matamda thong nambon bidagi Kuki National Liberation Army KNLA gi miyoi ama fare Taraga taruk suba Assam Rifles na pirakpa pau amagi likul thiduna fakiba miyoi adugi maming Hendavida Kawi chahi kuntraga mangas rom sure Churachandpur district ki Torbungdagi Lunkham gi machanupani Mahag angam khogin kipken amade tinthang khawkif kauba miyoi ani asigi makhada thabak tawba mini hairi Mahag City Police ta makha taba thabak kidamak sinakre Ngarang Nagaland gi Mokokchung district manung chana leiba Makolemba subdivision da nong chukhibana maram oiraga ising ichau thoktuna chingninkhai bagi thodokta miyoi kaya asok apan nangkhre amade lanthum kaya mangta ankhre thodok asina maram oiraga Mangkolemba asi atai atopa district singa faunadre hairi Yumja kaisa namit ki ahing nangyai churakpa nong na maram oiraga hairiba thodok adu thokhibani hairi Kharmongchen Junction da saduna leiba lever camp ado ising ichaw na maram oiraga takthokre hairi Mangkolemba da leiba company ward amadi Tujatong ward fauna haliba thong asi aruba fibam de leide gari lanthok lansing tawbada thong asi tekhiba yai hairi Union Health Ministry gi data gi matung ina India da haukiba pungkun mari asida punna COVID-19 positive oiba miyoi lising taraga taruk chani mari futara mapan thengna kre amadi miyoi yankai humdoina lekhidre masiga tharaga hojik fawbada laichet asina maram oiraga lekhitaba migi masing puna lakh manga lising kun taruk chani pan hufutara mapan oikhibaga loinana hojik India da COVID na naduna leiba migi masingna lakh ama lising kun manga sumna hufutara taruk oiri Positivity rate na chada mari dasmik mapan mari oikhi amasung fagatpagi chang na chada mari futara nipan dasmik mga ahum oikhi Health Ministry gi matung ina hojik fawbada laina asigi ngakthoknaba leibak asigi oina crore chaniga sumna taret hena COVID vaccine kapthokre hairi Aroi bada mari bapa huna bisari Miyoi bagi fangfam tokpa hak kaya kungkaw na duna BJP lengang na lingka tambagi asing mahal ponghan bangam jahay na Congress na marasi kre. Hau kiba August nipan nagi tiba kang na lera kiba nan Manipuri amagi asiba hakchang Imphal Turel da tawtharak padagi napat kre. Myanmar gi Kalimio jail da fadok oiduna leiraba India machatara jail gi matam loiduna Myanmar na sinarakre. Amadi Manipur gi mafong kaya da hargar tiranga gi thauram machu ahung gi firal miyam di genthokna leptana chathanari. Matang asda numidang wairang pung mga ge PONYTV News Update lotion jare mideng tabiri bapuna mo po amuka na khurumjare.